ТВ-3 выпустила новость, что в бывшей Мазакум Талтибу школе на дискотеке звучала русская музыка. Что говорит директор? Я обычно в такие статьи захожу в комментарии, чтобы почитать, что говорят люди, и, так сказать, замерить температуру по больнице. Вы знаете, все очень даже не безнадежно. Посмотрите. 738 комментариев. Первый, который меня привлек, Лекс Ласейт Комментарус. Написала моя знакомая. Я думаю, что ж там такое? Ну-ка посмотрю. Nu, beidziet reiz, tas jau paliek slimi. Neko citu vairs nedzird, tikai aizliegt, bet jauniešiem patīk dziesmas krievu valodā. Arī man patīk. Un kāpēc tās neklausīties? Un kāpēc, lai neskanētu? Kas Ziemassvētku balītē jāklausās? Es izjāju pušu zemi, ja pasūta dziesmu pie didži, tad lai skan. Krievu mūzika ļoti skaista, lai tik skan. Ai, nu māleči. Tak lai skan. Ko tā valoda izdarījusi? Viņa ir, būs, bija un būs. Šizofrēniķu bārs. Jūs jau visi debīli esat palikuši ar to крievu būšanu. Ну, tiešām jau апребиес. Ай, вы мои хорошие. Даже мужчина с украинским флагом на аватарке пишет абсурд. Diskotēkā tā ir ārpus stundu aktivitāte. Bla-bla-bla. Viņiem arī jāizvēlās, kas skanēs viņu balītē, nevis ieredņam kabinetos. Ai, вы мои хорошие. Kāpēc ziņās neviena nekliedz, ka skolas bērni ķīmiju mācās no Mendeļeva tabulas. Skola так ir publiska telpa, bet Менделеевs bija krievs. Самый хороший комментарий, знаете, какой? Ja nepatīk krievu dziesmas, skatieties panorāmu. Аминь.